Hey English learners of the world, in this video we're looking at something called homophones. Саламатсыздарбы, англис тилин үйрөнүүчүлөр? Бул видеодо homophone деген сөздөргө карайбыз. In short, they're words that are spelled differently but pronounced the same. Кыскача айтканда, бул ар башкача жазылып, бирок бирдей айтылган сөздөр. For example, these ones. Мисалы булар. There, тиги жерде, ошол жерде. There, алар. There, алардын. As you can hear, they all sound the same. Өзүңөр уккандай, бул сөздөр баары бирдей айтылып жатат. There, there, there. If it's confusing, here are sentences with these words. Эгер адашып баратсаңыз, ушул сөздөргө төмөндө мисалдар. Birthday party was a blast. I'm glad I was there. Туулган күн кечеси сонун болду. Ошол жерде болгонума кубанычтамын. I love my parents. They're my wealth. Мен ата-энемди сүйөм. Алар менин байлыгым. It's red. Their car is red. Ал кызыл. Алардын машинеси кызыл. Hey, I hope you learned something watching this video. Please hit like, comment something, and share this video with people you care about. Siz bul videodan bir nese үйрөндүңүз деп үмүттөнөм. Сизден суранычы лайкты басып, бизге пикир калтырып, жана бул видеону жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Hey, we teach English on WhatsApp. So, just to let you know, biz ошондой эле англис тилин WhatsApp аркылуу үйрөтөбүз. You can learn more in the description. Кененирээк маалыматты видеонун сүрөттөмөсүнөн алсаңыз болот.